عجبتني بزاف العاصمة باسكو أني نسكن هنا عندي بوكو طون باش نديكوفري لي بتي كارتيي تو. لا ينتابك أدنى شك وأنت تتحدث إليه بأنه أمريكي. أندرو فيراند المقيم في الجزائر صار يجيد الحديث بالعامية الجزائرية ويبهر. الحاجة اللي ماركتني لو بلوس سي فريمون لو ديزير، سي اونيك. كي تشوف لو غراندور تاع le désert, c'est vraiment unique et c'est quelque chose qui, je pense, c'est spécial. On a fait l'Algérie. عجبني بزاف باللي les Algériens يحبوا يضحكوا ويضحكوا على la famille تاعهم، على أصحابهم، على n'importe qui. قصة عشقه للجزائر قادته إلى أن يستقر ويزور مدنها من الشمال إلى الجنوب، وعبر روبورتاج أنجزه موقع اللقطة الجزائري وصلت حكايته إلى العالم. وصلت واحد الكلب مسكين صغير، c'était juste à la fin de Ramadan مع العيد. Il était tout petit, maigre, jaune. On avait besoin d'un nom pour lui, donc سميناه بورك parce qu'il était tout petit كيما البوركة et jaune et donc كبر. Il est un peu plus costaud maintenant. Il ressemble plus à un brick qu'à une boureka, mais bon, c'est toujours son nom. J'ai eu beaucoup de réactions très positives من les Algériens في التصاور توعي، surtout في Instagram. Ça porte, c'est une grande audience. كاين بزاف ناس اللي يشوفوا التصاور ويديروا des commentaires ويشجعوك، و ça m'a beaucoup poussé. Surtout كي تسمع لي كومونتير تاع الناس les Algériens عايشين برا في الجالية ويقولوا لك cette photo m'a rappelé mon enfance في القصبة في tel ou tel quartier في tel ou tel ville. ça بوساتني بزاف à continuer في التصاور هنا في الجزائر. أندرو فيراند صار جزائريا ومعجبا كثيرا باللاعب الدولي الجزائري رياض محرز هداف ليستر سيتي، كما يعشق الطبق التقليدي الشخشوخة. عندك سردين بالدرسة، عندك même الحميس، des trucs vraiment très simples. Je pense que je dois dire الشخشوخة c'est la meilleure. الفيديو الذي يحقق على نسبة مشاهدة على يوتيوب يرى من خلاله الجزائريون نظرة الآخر إليهم.